Kamsa ki hilata halaya ma aske haipu pan que hilata Isaac Camarat chetana singa dona chakase wa haktua chakasa kuna tehra tu kiri kimarana ka pasawai pero akan wali kuma na kasikta wali untata aka kuyasuyo marcasan patunka provincia no ibi departamento kan untaptam hermano Isaac na yaka hutawai tua abisin cuando ha hiwasa hait asisa kamawaitan hilata Isaac hanu na yasapak hanuka takhini wakchawa wanaka am pachatawa naira uthanwa hibasaka cañón carne patanzas somos cañón de carne de cañón sista naira icha chaktawa yumakit no ukampachas hibasan hilana kasawal wilbarta perchaja kititan hermano Isaac hachalun tatana kana hake asisino kan ukan chichipatano kun hamra warmi wawana kar hiwaya asal tap ma achak hiwaya sakna naki warar pakai thukt kharak hanis achak hiwaya puertante hakema sisar kun hamra uka castellan aron sapkha premeditación alibosia ukambist pinstas hiwaya pachast hanu akchas waligit kams pachas aka pachamama akatiosasas hermano Isaac hilanak patunga provincia anchit ichukisipkista Kamachinyan saka contrale. Inasan bal parlawachi disculpa fritada kulyasuyo marca. Nayak konsam tawid uka justicia tokonha. Ukana kan hiwata warme. Kuna ubiha kaspas kom karirat yakipa haichkatat. Kuna iman. Bir takene hay mama mitat halakteristan. Kamisar warme hiwayaksnas. Kamisar ma familiar hiwayaksnas. Chacha masir hiwayakap. Ukau hanwali kun ham sukamak pinsnak hermano Isaac. Kamachnas kamsap khpachas anjit ichugir radio ichugirnak abera hibasan utkhistwa aymar hilana kana kulyakana kana wawana kapak istot abogado nak wakicheñas pau hermano Isaac itaqe radio San Gabriel ichugirnaka kuns wakich hukambiu hibarayasque kistane uka haq hiwayana kawarmi hibarayani hibayasque kistane inas hanwal palchi per kuns kamach saphu abogado na profesional Kim satong marcarcelar pandayan. Kim satong marcarcelar pan uka wakchewa wasti. Kun hams Kim satong mara uka wakchewa hanman khaspate. Eksa aista rasunanite hanicha. Kim satong ma pa kim saw anam koy werfan dat senyon wakchewa wa. Uka wasti hanim tiyok marato ma tan churke marato ma familias ma kaplas waqti hanim ma taik khamak munas kaspat akabidan. Indus kamachi inas hanwal palji sisma hermano Isaac a ver disculpit pan kunas kamachi hani carcelar pandanya kit como kusis nate hanirki kusis na sino que a ver acá derechos internacionales ukato kita profesional utgisto amoy ki paphanya pawa amparao pa ampar apak khanyas pa kita mu khanya ukat pe hupan yati phanik ma pastor khama Tura hupan ka profitas pa hanyu akam na huch lurabai tukat akam na hunhas hupan ka todo sait es pa hanyu carcelar kiti sukar pa mang pagaraptan los pagaraptan pagaraptan hibas hupak inaki ukaman kan laru sisin todabi hanicha ukaw hanbali kit intu kami carcelar pan hanyu ka kim pis khawan khaita pao saito ukaw takiu hasta hype uyawan ukawaliyaki maishat ha educación tuqit sawara kirista tiempo hibasat kwali inimigo hermano Isaac a ver acá gracias señora ministra hupak si bahanu uniforme utkhanya patsas takikuno cancelación naxayato ma oroja colegio ha día del pasto día del parit ukana perjudican bawona porque 200 pa patak oro Kelas pasap khanya pau uka tim pasap khan per wali aka minister ukamat amtawaye perucha directora naga obligas ki disimuladamente uniformal uka han wali kite uknak sawar ki justicia hani pero a ver hiliri malko señani Rodrigo Paz na yak aymaro wa khama ukam sit hilir malko sasina ukhala justicia utat mandamiento naga utras ki aka pueblo naga untat suapre hani kunsa kute carcelan ha peor que cuando untat kolqin blarusin hap ya diskta hilata Isaac ukchak na palta hilata Isaac wali akharuna kan hilata poro hota akharuna kan ya khanakat pal yan ya khanakata wakisi kha matama